سلام درود مرچی 2 مارچ 2021 مروچی وجہ ساجد سال روچے چیئے ایو وفاتیے روچے ماشا بلوچستان ٹائمز نے مگا مرچی آن لائن دیوانا واجہ ساجد یاد کنگا ماشا درستانی منتواریں کہ شما اتکا جوائن کتا یہ دیوان اور کم دیم ترا روان بے ہوتی مہمان یک پہ یک ابر کنان بے چا دوستان پی سرما بانوک کرینا جہان یا دس بندی کنا کہ اب بے تو شما دیوان شما درستان واشت بکن بانوک کرینا جہانی. Yes, good afternoon or good morning to you, wherever you are in the world. We know that Sajid had many friends throughout the world, and we wish you all very welcome to this event, which we, of course, had hoped never would happen, but now it happened, and we want to remember our colleague, friend, brother, son, Sajid Hussain, whom we lost a year ago, just on this very day. So I'm going to start by reading an introduction about Sajid, which I have published together with a translation of one of his stories. Sajid Hussain was born on 16th January 1981 in Mand, Balochistan, Pakistan. He received most of his education in Karachi. He held a BA in economics, but his main interest was literature. And in 2012, he completed an MA in Baluchi and English at the University of Balochistan, Quetta. In 2002, Sajid Hussain joined the Baloch Students' Organization, which, in addition to organizing Baloch students, also has a political agenda. After a few years, however, he abandoned his political activities and devoted himself increasingly to writing. As a man of the written word, and I really mean it, as a man of the written word, Sajid Hussain was first and foremost a journalist. His English was excellent and he had a flowing pen. He achieved great success as a journalist, and before going into exile, he worked for Pakistani newspapers such as Daily Times and The News, as well as for Reuters. His writings covered sensitive topics such as drug trafficking and human rights violations in Balochistan. In 2012, he had to flee Pakistan due to threats made against him because of his journalistic activities. He spent some years in Oman, Uganda, and Dubai before coming to Sweden in mid-2017. In 2015, when he was living in Dubai, Sajid Hussain founded the online magazine Balochistan Times. This English and Balochi news magazine addresses current issues in Balochistan, including human rights, political violence, abductions and killings, as well as social and cultural issues. It also contains a literary section where pieces are published in Balochi and English. Due to the broad scope of the work, he recruited a number of talented co-workers to help run the magazine, and even after his death, articles and literary pieces continue to be published on the Balochistan Times website. Soon after his arrival in Sweden, Sajid Hussain got involved with the Balochi language project at Uppsala University. Together with Professor Musa Mahmoud Zahi of Velayat University, Iran, he launched a Balochi English online dictionary in February 2019. He was furthermore engaged in authorship, text edition, and translation work. Sajid Hussain was also my main source of inspiration while writing A Grammar of Modern Standard Balochi, which was published in December 2019. In an interview with him carried out by Hamal Haidar in February 2020 and posted on YouTube on 1st May the same year, Sajid Hussain endorsed the orthographic system for Balochi proposed by the Balochi Language Project. This script system was also adopted by the magazine Balochistan Times in the spring of 2020. Sajid Hussain taught Balochi at the Department of Linguistics and Philology, Uppsala University. In January 2020, he was admitted to an MA program in Iranian languages at the same department and began writing his MA thesis on Balochi argument structure as illustrated by religious sermons and political speeches.
He was busy with this work when, on 2nd March 2020, he went missing. On April the 23rd, after several weeks of searching, he was found drowned in the River Fyris, just north of Uppsala. Sajid was a highly motivated, reliable, capable, and talented co-worker who left us far too soon. He was also very kind and gentle, with a big heart for people around him. His passing has left a huge void in the lives of his co-workers and friends. He is survived by his wife, Shehnaz Sajid, whom he married in 2010, and by his 2 children, Tahir Baloch, born in 2011, and Shaham Baloch, born in 2015. And now, on behalf of Uppsala University and the Department of Linguistics and Philology, I hand over the meeting to Taj Baloch, who will monitor the rest of the program. Please. मिन्नतवार बानक करीना जहानी साजिद या जिंद रहबरिया बिंदाता मनज़ना कुजाम साला बले बिंदाता के मिंदी अवली साहती उन्हें साहतन चौबर वाला गोस्त मादबी बहसा सरगर्मतें लफ्ज़ां सियासत जिंदगी और लफ्ज़ां के रिश्ता और ये दौरान हमारे हम बरातें के बाद में बलूची लाते ताक दरबे और शिंकार ये सरा लाते कार कनेक्ट भी दोमी मुलाकाता साजदा पमा किताब है गुना आसान अस्करी किताब या मन गोश्ते कि किताब तो का यक निबिश्तान के माँ जदीदियत तो तरक्की पसंदी सरा और यक आज़मा के माने हराम जादी ईशा अल्लम बुआन और चावरंत पदा गिनते हबर कने ओमा अवली रंदा मारे के हाउ नूमा गुशेगा वानगे पेमा वानगा शरफमंदा नुमा दसबंदी कनाचा बानोक महलब नसीरा के बेतो साजिद हुसैन बाबता उती हयाल अंदर शान बिका महलब नसीर سلام و درود. ما ساجد حسین سک باز واحد نہیں کہ میں زانی بلے امیچو کہ ماں زانی ماں یہ بابتا لہتی چیزاں کہ ماں یا بری جیڑت کہ ماں نبشتش بکیں او پدا ما سوچ کو کہ ماں گپ بکیں شبابتا بلے ماں آرچ رندہ کے نبشتہ کنگ لوٹے تھی آرچ رندہ من جیڑت کے من گپ کنگی ماں ساجد پاس ٹینسا کتنا کو او ماں ساجد تھرڈ پرسنا کتنا کو ماں انگتا وحدی ساجدہ جیڑی منا لگی کہ ماں گو ساجدہ گپ بکیں امی گپاں کہ ماں بوشی کے ساجدہ چوکتا او ساجدہ آکتا ماں باید امیشی منا لگی ماں بوشی کے تو چوکتا او تو آکتا مستری بدبختی چھدو مستری بدبختی من دلا نبی کہ مائی 2 مارچا دا یجاگا بتگاں او ماں ساجد سال روچا ساجد بابتا برکنگا ہاں باید و عیشہ کہ ماں اگا مانو ساجد جندہ بوشی گوڑا ماں آئیرا انو یہ وڑ گوشگا ہتوں کہ باید اشیں کہ ماں تئی پی ایچ ڈی سیلیبریشن یا جاگا بتینا موچ بتینا او ماں خاص کر ماں اگاں وتی امی کمپنی امی وقت کے مائدہ گوازیں تا ماں اگاں شبی جیڑی گوڑا مانو تاج و مالک پوشتا نشتا بتینا ہو ارچما پوائنٹ یہ سرا وطما وطا چیزی نہ چیزی گوشگا بتینا کہ یک پدا تو کہ فارغ بتگا تے گوڑا ماں ترامی شان سرا کلاگ بستگا ہو تو مارا جوست کو تگا کہ چون آو ماں تر گوشتگا چوشا او پدا ماں تئی زنڈیں گوٹے ناکل کو تگا تا ہو گوشتگا کہ تو پلان جاگا چو گوشت تو پلان جاگا گوشت سالی گوست تیراوگا او انگتا ماں کے وحدی گپ چنا ماں تئی جندے گو ماں گپ چنا مار جاگا یا کہ دا گرداں ای جاگا ای سجیں
Uppsala, Stockholm, arjaga que ma arjaga buttaga arjaga que to gun buttage gun. Asajjain jaga angata ma ke wahdi garda mara anchu mehsus bi ke to gun e gun. O wahdi ke ma pada raste tu ka watar ban ke enna to gun na e o to me zindagi yani راست ترین و دردناک ترین و وش ترین دمانن تو که یکیه پدا ما گوڑا دیرم بیتوار بم پرچه که ما زانا که ای تکلیفا تی نزدیکین دور سے مردم گوزگان هم و ما ای واسه گیشتر که ما ای دوران یاد جاگا بودتگان ما وشی وقتی گوازین تا تکلیفیں وقتی بودتا وشین وقتی بودتا و مانی جند وحدی کے امانا چی اتکگا 2 سال وقت کے ما امانا گوازینتگا او چا ملکا دار اتکگا تون او امانا چی کے وحدی سویڈن اتکگا تو ما ول رندا تر دستگا او پدا کہ منچو امانا اتکگا تون منی زندے تو کا مسترین کرت آکے استتی آئیشا کے تو منی اما کے گاریں کانفیڈنسا آیا واتر کنگا تو منہ ساک باس کمک تگا منی وڑی یک مردمی کے یک معذورین چوکیے گوما در ملکا اتکگا یک انچے ماحولی یک انچے کمفرٹے جاگئی کے ادما ساجد ترا اما جاگہ کے منا لگے کے منا پروٹیکشن ضرورتیں تو منی برات بوتے اما جاگہ کے منن تی سپورٹ ضرورتا او منا حوصلہ و ہمت ضرورتا تو منی پیت بوتے آ جاگہ کے ماں لوٹت کے مانگو کسی ہوتی گپم بھی جائیں اما کے ماں 10 گوہاری گو مکانگ لوٹت کمفرٹ گرگ لوٹت آرام بوگ لوٹت تو دا منی 10 گوہار بوتے او کندگ مسکرہ اوئی نندگ مجلس اشاں دوستان تو منی سنگت بوتے او آ جاگہ کے منہ مینٹوری ضرورتا چی وانگیں چی کنگیں چون دیما اوتی وانگ برگیں کجا چی شروع کنگیں ای جاگہ ہاں تو ار وحدہ منی مینٹور بوتے استاد بوتے من چتو ترا انو ہم اگن تو جاگئی آئے و عشق نگائے تو ضرور واشنا بو اگائیں کہ ما تیچو توسیپ پکنگا ہم او پرچہ کی تر توسیپ واشنا بو ترا ریپیٹ بودتگین چیز واشنا بودتن ترا یک مردمی کہ یک گپی یک کو دورندہ یک قصہ یا آورت ما مدام دل گوش کو کہ تو سک دیگوڑ بودتے ترا واشنا بو من باز رندانا ما انچین گپتن کہ ما سکین گپویا تو ما ریپیٹ کو تا ما قصہ آورتا او تو امی قصہ ترا یک رندی دو رندہ تو پدر رندہ انچو مارا محسوس کنائنت کہ بزنو باسین تیشیا ساجد 2 مارچ او 2 مارچ 8 سال کے تو تاکہ ما زندگا ما تی روچا موچ باں یا جاگا باں او ما تی امی وڑا ذکرہ کنا ما تی ناما گرا ما ترا یاد کنا بلے تو زانے نا کہ سالی بلائیں گوستا او چیز مٹ باں ہر چیز مٹ بوت میں زندگیا تی دراہ گا پد باز چیز مٹ بو ما اپسلا یونیورسٹی ایڈمیشن دورتا روہیل چا دنیا شتا او بری بری ما تاج بانو کرینا ما کے یا جاگا بانگوڑا ما گوشن کہ میں سینن چوک مورتا او لہتی چیزاں کے تو بلکہ نامرتگاں بلے ما اگن تو جاگئی آئے و عشق نگائے من ترا یہ چیزا گوشگ لوٹیں کہ لہتی گوانڈوانی کے ماں تو پت میرا چورا باں بلے لہتی چوکانی لہتی ماں تو پتانی چوک کے میرا چورا باں من باز رندانا وطارا و بانو کا و تاجا چورا محسوس کہیں کہ ما اتی چوک میں چوک مورتا او من تو دل نبے چونا ہا من باز رندانا دلے تو کا جیڑیں کہ تائی گوما تائی گپم وائدیں گون تو تی جندے گوما بکائیں
بل تو زانے نا کہ گپ مٹ با منو انگت نزانی باز رندنا ما جیڑن کہ تو انوی موکہ ادا بوتینے تو چو گوشگا ہتے تو چو کنگا ہتے او بلے بلکی تو چو کنگا نہ ہتے سالی گوستا سالی تو کا باز چیز مٹ بھی بلکی تئی طبیعت تئی عادت ہم مٹ بوتگتا بلے چون مٹ بوتگتا ما ای چیز زانت نہ کنگا ہاں بلے ما انگتا لوٹن کہ ما ترا زندگ بدارا ما ای 2 مارچ کی اجاگا با ما انگتا منی دل ای چیزا وطارا من اینگا تیار نہیں کہ تو اچ پر نہیں آئے او تو نو نیستے میں نیاما او ما لوٹن کہ ما انگتا میں دل لوٹی کہ ما تی نبشتان کا نوکی نہ بوانا ما زانگ لوٹن کہ تو بازی موکہاں کہ تو ادا بوتینے تو چی گوشتگا آوڑ کے ما گوشاں تو بائدیں ادا بوتینے و آئی چی ابید چیزی گوشگا بوتینے انچین چیزی کہ ما آئی گوشت نہ کنگا ہاں یہ تہنا تو گوشت کنے ما روحیل قبر سر پولیر کہیں او تئی واسطہ ما شاکھروکیں گلابیر کہیں مدام ما مرچی ہم شاکھروکیں گلاب زرتا پرچہ کتر شاکھروکی رنگ سر بھادت کا وما ار وحدی کے شاکھروکیں چیزی دستا من ترا گوشتا کہ او دا بچار ای چیزا بچار آ چیزا بچار کہ ای شاکھروکان ترا ایشان سر بدنے بلے من کے شاکھروکی پاشکی گورا کی تو شاکھروکی پاشک گورا مکا ما شاکھروکیں گلاب آمی واسطہ زوری او پدا ما کندن کہ تو ضرور جاگئی ہمیں سر نورنڈگا بے تو کپگا بے بلے بلکی نو ترا شاکھروکیں گلاب دوست بھی نو ما ای چیزاں کجا بزانا چون بزانا ساجد ما دیمے سالا 2 مارچا چی بوشی چی نوک کنے تو یاو کی سالا ای کے یک سالیا ای و میں وتی دردن تو کا گوست بلے نو دیمے سالے 2 مارچ آگا ما زندگ بوتوں ما ضرور لوٹیں کہ تو وڑی نہ وڑی ابو گوش گوں کہ من چی گوشگا بھی ساجدے بابتا امیچو کے گپ بیجانے امیچو مردم گیشتر دل لوٹی کے گپ بیجاں بلے وحدو پاس چارگی او سک باز آئیے سنگت ساتھی مردم آستن کہ ای بابتا گپ چنک لوٹاں او منی کر رہا او بس ترانگان درداں تکلیفاں یاداں او انچیں یاداں کہ مردم مارا گوشاں کہ آہاں شما چیرش بکنے بلے ماں یک گپی گوشگ لوٹیں کہ سکی وشیں یاد کے استاں یک مردمی یہ خاصتی وتی سکی نزدیکی مردمی بھی آئیے مرگے سر نندگ و گپ جنگ و یاداں چیرش کنگا چی مستری تکلیف نیستی ستر وشیں یاد بگو من زانی کہ تو جاگئی آئے او مارا عشق نگائے او تو گندگائے کہ چتی روگا پد ما تکلیف بوتگا ما درد بوتگا ما دردہ ما تکلیفاں ما مدام با او ترا چونا ہما ایموشنل بو اگا دوست نہ بوتگا من یاد ہیں کہ ایک رندی ما یا گپی سرا کہ منی عرص رت کن تو سک بیوار بوتے ہو تو من نزند کہ من وتی عرصاں پاک بکیں اگن ترا ای احساس بدیں کہ ما واشو مشار پریشان مبو پمی واسطہ ما چھے تو گیشتے رگم بوشی من دلا ما پدا گریوی او مرچی مگری وگ نہ لوٹی تو ہر جاگئی آئے مارا عشق نگائے تو ہمودا واش بات ہے سلامتی پا دیوانا منتوار بانک محلب دیوان ساجد حسین دیر نگوست تو یک روچے گالا تو پیدا کا کہ منی ابا یا پیس شوہاز کتگا کراچی یونیورسٹی منی ایڈمیشن ہوتا
Mangu chiwane. Ushi economics, international relations, و English literature. Numni del jambu. Kichido rand. Mana kas. ردات نکان توری سیاست بھی یا لفظانک بھی یا کار و روزگار بھی دیوانا دیما برانا میں دوست و سنگت میں بیلو یار کہ عمری ہمیں کراچی یادانی کہ من گپا کنگا ہاں یا عمری ہمودہ ہوریا گوستا من دزبندی کنا واجہ رزاق سرباز گیا کہ وہ تی حیال اندر شامل کان رزاق جان. سلام سنگتا ہو گوارا او ساجدے جارو کے درائی مردما ساجدہ کو تاج آمنی سکھیں وانے سنگتی چی کراچی بندات بیتا بازے سال گوستا تاج وادو مدام منا گون بیتا بلے ساجد سک نزدیک کا گڑما امدا اپسالا و سویڈن حدیث وادے کے سویڈن اتکگا ہمیں وادا ساجدے کیس پاس بیتگا گڑمنی لوگا اتکگا منا آلی داد کہ وشے آلے ترہ باید بدیانی مساک وش بیتوں گڑا لاتے روچا ساجدہ منی کرا داشتگا ہمیں روچانا کے داشتگا تی پدا ساجد کے گارو بیگوا بیت منا گتگا کرونے اما سائیگ نیا توں لوگا کب تگا توں بلے منا گمان نبیتگا کہ ساجد چو گار بھی منی کر رہا کہ ہر وعدہ کے شوتا اتکا گڑا اما وعدہ اما یاداشت نوشتہ کو تھا یک کہ وہ ویڈیو استا کہ بلوستان ٹائمز داتگت انیا ویڈیو اشکنک نبی کہ آئیے گوش بدارا ابر بکنا بیتنکا اما چیزیں کے کسانو کے نے نوشتہ کتگوں ساجد جان یادا اما آئیا میزو ترجمہ کنا بوان انی پرچکے اردو ہے تو کہیں بلے بلوچی ترینانی چونکہ من ساجد دستگا و افسانہ و قصے آنے سرا لٹریچر سرا گو آئیے گب بیتگا من آئیے بارے یک کسانے نبشتان کے نبشتہ کتگا ہم آئیے ترینا چوشنت کمپیوٹر کچن میزے سرا بزاں ورق جائے میزے سرا دپی گتا بندے ایرے آموش نکتگی وقت چمڑے صوفے سرا دراجیں وقتا شپا تا دیرہ کے آگا بیتا بازے کتابیں نیم پچیں کپتگا سگریٹ پیکیٹا منچو نیم پچیں کپتا سگریٹ پکشگ انتظارہ ساجدہ چارگایا کتابانی تاکا وتی دب پچ کتا پوانگا وداریگا کدی مارا وانی من کے دستا منا کارا روگی بیتا ساجد وقتا بڑا روچ درات کا روچ چون ساتھ شوتگا بلے من گمان کتا ساجد روچ انگا بندات نہ بیتا بیت کنتے آئیا چے وپسگا پیسر مشہور سیریز گیم آف تھرون دگے کست پدا چارتگن چو باز دوستی بیتگت ای سیریز HBO ہے ای سیریز من نزانا وقتا کم یا آگا گیش بیتا زانک گرانے بلے میں انچو زانتا یک شب دو شب آئی انچو گوازین تگن کدی چوم بیتا کہ دو شب دو روچ آگا بیتا لاتے لوگ انچو بنتے ہیں کہ لوگ گشک نہ بنتے ہیں چار دیوال انت چوکے مسافر کانیانی سارتے دیوال بنتے وہ ملورا مردمہ چارنتے گو مردمانا چاشنائیے نیستے یہ چار دیوالانے توکا مردمان صوب و شب انچو
بیکار گوزند او گوشیگا انچوکے ماں سات نوا بغیر بیگے پنچا نوتا پنچے کارانے آماچ بوتگے مردمانا او اچ زند شیطانے بلے چونکہ من ساجد دستا کتاب فلم کہانی یوگنڈے گوستگے روچانی قصہ خلیج عرب و بلوچانی گپ آئیے کرا بلے بعض چیز بیتگاں گوشگا آیک چار دیوالییں اتا کے نہ بیتا بلکہ یک لوگ بیتا کہ ہر نعمگا شتا آئیے گوشگا یک جشن گوں وطارتا آئیے بعض قصہ گوشتگاں بلے یک چیزیں میں ساجدت آج استا کہ ہر چیزیں ونتگی قصہ عشقتگی آئیے اما پہلا روح ہے تو کا قبول کوتا و گوشتگی و دومی چیزیں کہ ماں ساجدہ دستگت سیاسی مچی بار نیت انچی مچی کے آنے کر رہا وطی ہچ نیستے ساجدے کر وطی بازیں چیزیں پا گوشگا پا وانگا پا نبشتہ کھنگا ہستت آئیے وقت فکر کتگا وطی گوشتگا او میں بلوچان ہے کہ ہمیں مچی ہیں ساجدہ فیشن بار نہات من نزانا گار بیگا پیسر بیگوا بیگا پیسرا چھ وانگایت او کئی سرا نوکیں گپے آرتگاتی اگر میں بیزانا اندازہ بجنا بازیں خیال آئیے دیما کائن تھے بلے یک کے ہستے کے فارسی گشوکیں ہالینڈی بیزاں کے ڈچ مصنف قادر عبداللہ آئیہ دوستت وہ منی کر رہا یک دو کتاب کے قادر عبداللہ ہستا تھا گوڑا زورتگاتن تھی گشتگاتی کے قادر عبداللہ انچو نبشتہ کنتے ہیں کہ بلوچانے کر رہا قصہ اما کاریں من یک رندے یاد ہیں اپسالہ یونیورسٹیا چی کے من در کب تگاتے ہیں گوڑا منو ساجد گپے آتے دیما یک سویدی کماشی روگایت گو وطی زالب اللہ آئیے دست انچو تچ کاتا او کوپا جونی چو یک داریے گا ہس بیے گا کشتگا دراجہ گوڑا ساجدہ منا جست کت کہ تو اندازہ کت کنے کہ ناکو آئے کماشا کہ انی و گندگ بھی ریٹائریں بلے ہوتی ورنائی چون گوازیں تا چو درج کیے گا مکہ مکیں ماگو من زانت نہ کنا کہ چونے اور چون شوتی ورنائی گوازیں تا وشی منا انچو گندگا کہتے ہیں کہ شوتی سجے ہمر ارتشا فوجا بزا ملٹریا گوازیں تا ہمیش کیا چو تیر و درج کہے گا چچکا تچک رہو گئیں انچو کے یک بیل چھے بیتے او وادی کے آرمیہ بیتا بلکہ سوید بازیں بھر پمشیا گوں وتی بیلچے صاحب کتگا وہ ساجدہ یاداں یک یادیں ہمیشنت کہ اپسالہ شہر آیا باز دوست ہے پرچہ کہ یہ شہرہ فلسفی خیال داروں کے طالب علم ادیب دوست مردم بلوچی فارسی کردی اور دیگے کسان و مزنے زبانان و زبان زاند ترا ادا ہودہ دست کپنتے یہ اما سویدی شعر ہیں کہ ادا ہزاراں ملکی و غیر ملکی اسٹوڈنٹانا وتی دنیا جوڑ کو تھا یونیورسٹی بلڈنگ شعر درائن امگترا گندگ کہتے ہدا ہودہ انچو کہ ماں گندے ویکیپیڈیا تہا ایڈیٹنگ وہاں درجہ گے ہستے کہ مردم چیزیں ایڈٹ کت کاں ادارت کت کاں او ساجدم انچو شد ہر وعدہ کے گپ پہ کتی چو ویکیپیڈیا گا اگر تو چیزیں گوشت گوڑا بزاں آئیے زینا آئیے فکرے تو کا ایڈیٹنگ جاگا ہر جاگیا مدام ہستت یک گپ پہ ہستے ہیں ہر جگہ کے تہاری کہتے ہیں معلومات علم
اتہاریہ ٹونگ کا ہوتی راہ در کا روشنائی پیدا کنتے روشنائی ہوتی معلومات روشنائی ہوتی راہ کہتے ہو تہاریہ گار کنتے منا کدی کدی گمان بیتا انچو کتابانی وانگ انچو معلومات زیرگ یک ویکیپیڈیا جوڑ بیگ مانا بلکہ یہ بیتا کہ ساجدہ وتی توکے تانائی مدام جنگے جنگ کتا مدام ہمیں تنائی یا شکست دے گے کوششتا بیتا مدام ہمیں تنائی یا دارگے جھودی کتا بیتا من ساجد چود استگ منتوار رزاق جان تی ابرو حالانی نو ساجد کے یونیورسٹی وانگائیں یونیورسٹی ہمارا کتاب ہم سے لائبریری رسی و ہر روز کتاب وانگا عبید مارا ہچ کارنے مردم امی چکا ہوں نہ رسے گوں کی وتی پیشے نشے دیوانا بنندی مجلس بکاں سجائی نشا سجائی بے سریں گردہ گی کپوا کپے تاگتا استرو حلاس بتا کہ کتاب وانگا عبید میں کرا ہچ واحد نیستا کتاب زوتوا نگیا ای واسطہ کہ دیمرندہ کے ساجدہ باندھا یا بیگاہ گندے او پدا ہمیں کتاب سراہ برو دیوانے او پدا ساجدہ چھدو شوق ترین کتابی دستائیں کہ ما وتی حلاس بکنا ساجدہ بھی دیں گوڑا ساجد وتی کتابہ منا دا ہمیں سفر گرداں بو ساجدہ بی ایس او جوائن کو اور بی ایس او ہے تو کا ساجدہ کار ہمیشہ کے تاکہ کشیں ریسرچ درگے جیں اور بلوچی آبائدیں ریسرچ پیپر نوشتہ بھی وہاں بابا ساجد ریسرچ واسطہ وانندہ مردم لوٹی وانگ لوٹی گشی نا ریسرچ واسطہ وانگ نہ لوٹی ریسرچ واسطہ ریسرچ کنگ لوٹی تو اگر درگیت کہ چونیا ہوتی علمہ در بگیجے گڑا شیو بلوچارا سرکنک چشنگرانے کارے نئے کہ میں شی واسطہ دیگا ملکی ودارا بھی یہ کارا ما وقت کنے کار جاری بو روان بوتے و ہمیں تگتا چانے تو کا روچے جاگے دیوان روچے جاگے مجلس نما دزبندی کنا ای دیوانا بلوچی قصہ کار ڈاکٹر ناگمان بلوچا کہ ساجد حسین درگتا ہوتی حیال اندر شام بکا ڈاکٹر ناگمان سلام و درود دیوان ساجد منی سنگت بیتا سنگت بابتا مردوں ارچی بگوشی کم میں مرچی مال لوٹاں کے ساجد امراہیا ساجد امراہا ہم آہیت توصیپا ہم بکنا بلوچی اہدی قصوں کے ہستاں گیدی قصوں ہستاں کہانی تہا دادی دوری نامداریں کارستاں یا کرداراں ہر یکی جانتے کہ دو مردم کے ہر ودا امراہ ہیں سنگتیں آہانا بلوچوشاں کی دادی دوریاں جیسا ہر ودا امراہاں دلی دوستاں سنگتاں تو وحدی کے ماں ساجد دیتگا تو پدا تاج گڑ ماں ہمیں دادی دوریت رانگا کپتا کہ یہ نوکین دور ہے دادی دوریاں کہ ہر ودا امراہاں ہم دلانت ہم خیالانت سنگتاں ای وشیں مارشتی اپما کہ من دو ہنچے مردم بگنداں کیا سنگتاں وط موتاں سک نزدیکاں ای وشیں مارشتی تو آہنی یک جاگ ہی چا ملکا جن پدا عربستانا مشکتا او پدا داں کے سویڈنا آنی امراہی برجات بلکہ تاجہ یاد بھی کہ ماں یک نامے ہم بستگا ساجدہ راو تاجہ دوئے نانا میں ہوارگا لے جوڑ کتگا یک بلینڈ ورڈے تاجے و ساجد نام میں ہور کتگتا او آہی نام کتگا تاجد بزن تاج و ساجد او بلے ایشن کہ یہ اما وحد زورا کیے یا کہ دنیا ربیتیں کہ یکی قیت یکی روت زند و موت ہما چی نوشتیت ہما درچ نوشتیت
اور ہمیں وحدہ زورا کیا تاجد پدا تاج کو بجنی گپن چی بجنی درد پما دردی گپن چی یک کے ہمیشہ کے تاجد بائدیں تاجد بتیں بلے خیر دست کے نرسی اور دعائیں کے تاجد کے نبیتا تاج بیویت وہ ہمیں داں کا ماں چشمہ اجازت لوٹا ہمیں نٹوارا سلامت تو وجنام باتیں ناگمان بیسو جہد بندات بو میں کا رمیشیں ساجد روچے مارا بغیر کے ادا بیا کتابیں نوشت کنے گئے روچے ادا گر کے بیا پلان ریسرچ پیپر ایڈٹ کنے گئے روچی برو کے بیا واجہ شکر اللہ دیدارہ روگین تو انٹرو کنے گئے روچے بغیر کے زیمرے سرا نوشت کنے گئے تو ایک کنے گئے آ کنے گئے ادارہ افیشل زبان بلوچی و براہوئیاں بلے اردو و انگریزیاں ہم چاپ کنے گئے اے تاکہ نوشتاں کم و نیاں بلے شانی تیم برابر نئے دو نوشتاں سے درکنگی وہی تیم میں سرا دگا دو نوشتاں پر کنگی ہمیں کارا سرولینڈ یا کنچے وحدیات کے ملک کا سیاست بند بو او ساجد چوانگا کے فارغ بو جرنلسٹی بو میں دپ نوشتات روچے یکے جیڑا ہم مانگی شتگتیں وڑا یار روچے ساجدہ گوشت کے تاج مگو ہاں شی برو در ملکا مگو چیا گوشی دا ترے کی کشی مگو مار گھر جاگا ہستے من نروان گوشی تی پیتر رو تیاری بکا برو واما دراہک بو تا روچے مرچیا میں دیوانا دس بندی کنا میں سویڈن نشتگیں میں کماش میں واجہ عزیز داد یارا کہ ساجد حسین بابتا ہوتی حیالو لیکان درشان بکان واجہ عزیز داد یار جی توار ہستے جی ہاں واسطے مجھے من شہر کسا پیسر ساجد جانا درود رحبت دیاں کہ مرچی پدا میں دیوانا آت کچا دوری سپریا وشند کے کسی کے دنیا اتحا اس زندمان اتحا چوات کرد ہلیت زندگی منی حیالا اگا مردم گوڑی روچان که مردم زندگی کن تو دیم پسرا جهلادی روت اگر یک ارمانی بکند ولا یک همچین ارمانی کن که اگر لوٹی زندگ ببید چو ساجدا زندگ ببید من چه آیا دو سه چیز شرین زورت بود یکی آیا بلوچیت و یکی بلوچانی میراث دلیریت که آیا گوند و اخلاقی دلیریت یک شهم الرهدار دلیریت آیا هر چیز که باورت همه دابا درشانی کد به اشیا که بزند یکی رنجید یا وش بید بله گون راستیا چیزی درشان کد همی وحدی که آمنی چاگردین کتابا منی چاگرد و زمانک منی سرگذشت کتاب بین که آیا ویراستاری کد آیا نوشتاری سلحکاری دیما برد 900 تا کد سک گرانت یک کتاب کار کنک 2 ماه تو که من چاگه لوٹ سگد گورا وشتی که من تو دائما نشته نکنی بله جاگهی هست که تین اندک ضروری بید گورا من آی هور نشته همین من انده ها من وشتی که من چیزی که نبشته بله من نتوانم بیت اجازت آیانا همه دا که من نوشتگان شنگش بکنم اگر تو گوشه بدلش بکنم چیزی ها من بدل کنم من گو شرین تو که من بوانش
وشتی من پا ای خاطره پتشوانو که من زانون تو نارزانه به من تر هنچوش گندون که تو نارزانه به من گو بالکل هنچ کدی من چطی نوشتان که نارزانه بان پچه که تی سونچا من زانون که چین چوک ارزشمنده وشتی اگه من تی خلافا نوشتگم من گو حقت شرطه گوڑا من وطار صالح کنو چه چیزانی که تو گوشتگم و تو زانتگم گوڑا پا منا سرجمی وانتن تی گوشتی شنگش بکنم من گو هاو ضرور بیه هیچ تغییری و ای دابین گپ و حبران گه ابی چه دلیر مردم منی خیال کس کتنک که تو یک چیزی یا پا یک یا بزانه که آتی ذهنتها منفی ببید و تو آیا پا همه مردم پدا وات بگوشه و ای آیه مزنین دلیریت و یک شهم و رهداری اخلاقی دلیریت دیگه چیزی من چه ساجده شهر زانتو پوه بیتان و پا وات زورد که وات ببان نه لالچه و جوپه تمه رندا بروان نه یکی منا بوشید و شوق سرا وات براهی سرا وات چهرگی سرا و نه هم یکی مزمت وات ببان و وات همه دا که هستم ای هم من چه ساجده شهر زاند و دیگه چیزی که زانگیت اشیت که من چه ساجد گندگا پیسر چوش زانتگد که بلوچان واحدی که گوشتگ مرکا مرای گون کنید یعنی مردم برو سنگر بگید پا ملکا بمیرید پا قوما بمیرید و تارا شهمیر بکند گوڑا مرای گون کتا من پیش چه ساجده حقیقتا چوش نزانتگد که مرکه مرا گون کنه چه کلاسیکی ربیتی سنتانی سرا باز جهلان ترین مرکه مراگون کنگ اشین که مردم اگر یک چیزی زندمان سرا زندمان تها پاوت بلی که دیگران پایدک برسید دیگرانی زندمان درد بارد گوڑا تو گه ابید چه مرکا ابید چه سنگره گرگا ابید چه ناموس پشت بانکیا هم کار کتگ و هم مراداری کتگ این مراداری چهرک ای پیمین چهرک مراداری هم من چه آیا زاند بچه که آیا هنچین چیزی ارکتا که دیگران اداتگی دیگران سود زورتگ و آوات گونین و هر بر آیا یاتا کنن تو هر بر آمد دلان نشته و همین خاطر منی خیاله ساجد جان یکی چمه کامه ورنایی همان نمیرانن که نمیران منتگن چوک میرانن من با آیا بانکو وحدی گوشت که من یک چیزی آیه بابتا شنگ کنم من گو اگر بیت من یک چیزی که پا آیا آروچی که من سک دردمند بود تگون گوشتگ گوڑا من هنوش پشمایی وانا ببخشت که گب درات کش بودتم که سنگت ساجد نمیرانی گوشتگ شر که نکونام نمیرانن دوست گوشتگ شر که نکونام نمیرانن دوست مردگند آکه پنیکی نگرنتش ناما یہ بند شیخ سادی ہے من ترجمه کتب بلوچی ها یہ بند گوشتگ شرک نکونام نمیرانند دوست مردگند آکه پنیکی نگرنتش ناما نه نه نمره تو که تایی یاد دمی چه دل و دیدگ و جان و نفسا میگانه رو هر کجا ننده نگن گونتی رنبا کاره می زبان سراتی نام دمانی نکپید جوسرا زنده تایی رستگت امیت نهال زندگی تو چو امیتا ما همک جانو دلا نشتگ و کندگ دستانی دلا می هر روز شاهدند لبز بلد ای خبر وقت هر جا نشتگ و کندگ دستانی دلا می هر روز شاهدند لبز بلد ای خبر وقت هر جا در پدر بودتگت تو پوتی حلقهی مردم و زید و زبان و پوتی ملکهی
مهر آست مدلا کل کچگت چو شیها جان جلایی مد جهان گشتگته شیهولی گرد و صد رنج و بله جلی در آن دیهی و غم عاشقانی همشن زنده همه داغ و نشان گندگو ای درو نقشن تی پیچوک دلا زندگی تو محموک زنده دلانی نپسا زندگی نه سر کی زندگی تو محموک زنده دلانی نپسا زندگی نه سر کی مرک گوارا چندید عجبا من که تی مرک پدا انت سوابه تو نمیران و تی زنده کلا تا زرین مرک لشکر گرگی وط کدیشی مشت نکن که تی مرک سواب سازی شوها زایند زندگی مردم زندای نزانند بزان نشگرت قومی زبان و رهبند نبشتارا شر وشی سینگار تپ استادی یا چاگرد منی نشته چو سال مهر سنگت یاتا سرسبز دیدگان دور نبی چهرگی کندانین دمی زندگین ساجد و من وصف کنانی کردا آدمی کردنو کرده نمیرانیم بهار بس که میران که کسی وزن نکند کوها بل بس که میران که کسی وزن نکند کوها بل کوهیت که کسا باوری جنبینت نکن کوهیت که کسا باوری جنبینت نکن مهربانی شما ببخشید کم ادراج کش بود منتوار تی وجہ عزیز دادیار ما تی لک منت تی مہرانی و تی جندے و تی سرسو جانی خاص کری در ملک و در اندیارا گوڑا ساجدہ مناچا ملکتا آچیں گلیں تی ماشتا مشکتا وحدے جا تو بلے ہر چیز دے اگا سیڑھی بہا نبی ساجدہ حال دے ساجد مشکتے مارکیٹا پٹی تر حال دا چوکے نادرا ہیں ساجدہ حال دے ساجد تر گوشی کے چیکنگی کجا برگی شیر نوشتہ کتا کپی ہیں ساجدہ حال دے ساجد تر گوشی کے چونکنگی کجا نیمگارو کتابی پکاریں ساجدہ حال دے ساجد تر گوشی کے چیکنگی ہمیں تا گتا چنتو کا یا روچے یاد کہ ای میل کتگا کہ نو جاور حرابا گوڑا من دعا کو کدگا ہجاگا ویزای درمیاها بید مشکتا مسکت ویزای درد اتک مشکتا او دما واحد گوازیں ساجد شو یوگنڈا ہا ماتکن سویڈنا ہمیں نیاما ساجدہ بلوستان ٹائمز ناما یا میگزین شروع کو کہ تروچے مرچی رو گئیں دیما اور ہر روز نون دوبار ہما دیوان و مجلس برجم بوتن کے چھے کنگی و چپیم کنگی نو دیوانا ما دزبندی کنا بلوچ نوشتکار بانک مریم خان زہیا کے ساجد بابتا ہوتی خیال اندر شامل کا مریم خان زہی منت وارواجا سلام و درود شمار درست ها. The angels looked down from heaven one night. They searched for miles afar. And deep within the distance, they could see a shining star. Sajid hastat. Vale anni ke Sajid nestin Sajid yak shining star int. Yak ruki istalin. Especially pama Baluch koma. وقتی که من ساجد حال رسید که دیگه ساجد نیستین گرا دومی روچا که من چی بابا پاد کھایا لازم یک گرانی چیا چی پاد کھایا مرماتی لیپٹاپ زیرا ساجدہ پا یک پیسی نوشتا کنا من لوٹا همی پیسا مروچی بیوانا پشمار درستا. You were wrong, Sajid. The
Dead haunt us more. Sajid is not missing anymore, but he was wrong when he said the missing haunted more than the dead. He proved those famous words of his wrong with his death, which is haunting me significantly more than his disappearance. I wish he was still missing. It's painful to write about a friend after he dies in such mysterious circumstances. My hands are shaking and the heart is heavier than before. It hurts to process this ugly truth. I want to live in denial. I still want to hold on to the false hope that he will return. When Sajid disappeared, a mutual friend asked me several times to write something about him. I wanted to, but couldn't find the strength. This made me feel guilty, but I feared that I would not be able to do justice to him or his memories. Deep down, I was afraid he might not like it and did not want to make myself or him feel embarrassed upon his return. To be honest, I have not even read the pieces written for Sajid or listened to the podcasts. I did not have the heart. I have lost quite a few people in my life, and the agony of each new loss opens old wounds. The stories of longing cause me unbearable pain. However, it is different today. Today, I want to ease some of that pain by reminiscing on the memories of an old friend who disappeared one day and never came back. I first met Sajid in the mid-2000s. I had enrolled in an English literature course at the University of Karachi, and so had he. I noticed him on the first day, not because he was few years older or looked nerdy with a bag and a few books in his hand, but because he was the only male in the class of around 50 female students. He indeed was the only male in our class. We had an Indian teacher for the first part of the semester who taught us Jane Austen's Pride and Prejudice. She was particularly fond of Sajid because of his understanding of the classic literature. It was my first experience of critically analyzing a novel, so mostly I was in awe in the class and a silent listener. But Sajid looked like he had been critically reviewing novels for years. Although he sat at the back in one corner of the class, he was very active and deeply involved in the class. He would ask questions, make notes, participate in all the discussions, and would leave us all pondering about the lesson. One day I can vividly remember we were analyzing feminist approaches to literature, and he suddenly said something that moved me as a young girl living in a male-dominated society. He said that science had confirmed there was no difference between the brains of a man and a woman, and hence a man was not intellectually superior to a woman. It may sound like an obvious fact, but it was the first time I was hearing a man, let alone a Baluch man, accept that women were intellectually equal to men and that thinking otherwise would be scientifically wrong. Afterwards, I often found myself repeating Sajid's words whenever I got into a gender-related debate. His major was economics, but he was more fit for literature. The English literature class allowed him to be himself. He seemed more interested in the English prose than poetry. Excuse my bad sense of humor, but I think that was because he knew even then that there was a writer inside of him and not a poet. Once I also saw him show a story he had written to our teacher and receive accolades. It was a great learning experience, and I owe it to Sajid as much as I owe it to my teachers. Had it not been Sajid's curiosity, questions, and arguments in the class, I wouldn't have learned much. When we were done with the course after 2 years, we went on with our respective lives and did not cross paths until we met virtually on Twitter. He was now a married man with a daughter and was also a renowned journalist. He was brutally honest in his writings and was a unique storyteller. I would read his columns and his stories with immense pleasure. He then had to leave Pakistan because his pen had put his life in danger. We would talk to each other from time to time. Once, I cannot recall if he was in Oman or Africa, he told me about the frustration of life in exile.
He said he was living in isolation at a farmhouse where the only thing that he had access to were books, that he would read for hours and hours. Last year, I penned down my experience of growing up in Karachi as a Baluch girl. I asked a mutual friend to send it to Sajid as I did not have the courage to do it myself, fearing it would not meet the high standard of Sajid demanded. In my heart, I was quite certain he would reject it after a single glance. But when he published it on the Balochistan Times website, it had built my confidence in my writing skills. When he appreciated my second column, it was again a huge confidence booster for a struggling writer like me. He contacted me a few months before his disappearance and asked to assist him in managing the Balochistan Times, as he was going to get busy with his master's degree at Uppsala University. I accepted the offer, and even a day before his disappearance, we exchanged WhatsApp messages. We were supposed to have a Zoom meeting with the other staffers of the Balochistan Times. I excused myself as I was a bit under the weather, and the meeting happened without me. I had no idea what the next day would have in store for us. I heavily regret now for not participating in that meeting. My thoughts go out to his wife, children, and parents. The rest of us will mourn his death, and then, as it always happens, we will move on. Yes, we may remember him once every year on his death anniversary, and that's it. But it's an unending anguish for his family, and no one can replace him. I speak from personal experience. I felt closely the silent suffering of my family members when my uncles were martyred. I've seen my great-uncle's white beard turn yellow from the inexplicable pain of losing his last remaining son in Karachi. My paternal aunts became widows at a very young age. Many of my cousins grew up without fathers, and now we're all without fathers. All paternal cousins, including us, are without fathers. They may have had a seemingly fulfilling life, but only we could see the vacuum in their hearts and the thirst and longing in their eyes. We may heal with time if a loved one dies under natural circumstances, but a void remains in the heart if they are brutally snatched from us for no sensible reason. Sajid, I wish your family finds strength to bear your loss. I wish your children grow up as a complete persons without any longing and void in their hearts. A heavy responsibility has fallen on your wife's shoulders. I hope she learns to live with it and comes out as strong as ever. I wish your parents healing. I wish your siblings and friends carry on your legacy as you are one of our national assets. And I wish wherever you are, you find peace and freedom. Farewell, Sajid. Rest in power. Sajid yak baz reasonably mardomiya. Man kasa offend kana naluta, bale Sajid dabe mardin mein Baluch qawm especially baz kam paida huit. Sajid agu slogan or rhetorics each is a kar nistat. Abaz realistic mardumiat. Ki ayu wagan hanchuke wajah agu ke a ikhlaqi तौर पर बहादुरी या इखलाकी बहादुरी मर्दुमिया ओहा आये दर्द हस्तत हर कसी यकी गुना अगर क्लोजत आये हम दर्द हस्तत तो यकी गुना अगर क्लोज नाहत आये उस गुना हम दर्द हस्तत वो बास फेर मर्दुमा हमी चुके मन जानते बस हाजिद अबर क्या ना मार्ची कम मुश्किल है बस हाजिदा मन यक दिगे यक share English wana wati abarahalaskan. And when great souls die, after a period, peace blooms, slowly and always irregularly. Space is filled with a kind of soothing electric vibration. Our senses restored, never to be the same. Whisper to us, they existed. They existed. We can be and be better, for they existed. Minnat Varshman. سلامت باتیں بانک مریم خانزہی 2012 ساجد در کپتو مشکتا چه مشکتا مان 2015 سویڈنات کان ساجد یوگنڈا شو یوگنڈا نٹه ما
دلا ہر وحدہ دعا کرنا گاتا کہ ساجد کار ہجاگا شرما باتا آبید سویڈنا یوگنڈا شو منی دعا ہمیشہ میں پریشان تھا کہ جنجال ما بھی بلے دلے تو کا میں دعا کرنا گاتا کہ ادھر سیٹل ما با یوگنڈا شو دبئیا منا کمو ترسے پرسے کہ دبئیا ما رانچی سنگت ہستا ہے کہ خاص کر یک کو دو تھا کہ اب تی جندہ شدہ بکشاں ساجدہ سیٹل کرنا منی تھوڑ سمیشہ کی ساجدہ ہمودہ مٹھائینا تاں کہ اروچی ساجدہ گوشت کے ماچا ملکہ در کپک لوٹاں بلے دیگا ماں بلکہ سویڈنا مانندہ مل ماں یبری کہاں تر چارک لوٹاں گوڑا ماں ساک گل بوتا ساجدات پدا ساجد نیشت ساجد کے نیشت نوم منا ہمیں محسوس بو کہ ماں ہر چی کو تکنے ہر کاری کے کپتا زبان کار بباں ادب کار بباں فلم کار بباں میگزین کار بباں ما ہر چی کو تکنے ای تو کل حد ساجدہ ہم دا زبان سرکار شروع کو نو دیوانا ما دزبندی کنا میں دگا واجہ کارے واجہ موسیٰ محمود زہیہ کہ ساجد بابتا وتی حیالان درشان بکا واجہ موسیٰ محمود زہی واجہ موسیٰ من یہ آواز پیدا کے پتہ واجہ تی توار پا منیا گئیں بلکہ تی نیٹ شر نہیں واجہ مرب بکش شرف مندہ واجہ موسیٰ محمود زہی کہ دا گو ساجدہ ہمکار بوتا بلوچی بطلانی سرا اوپا بلوچی ڈکشنری سرا میں سکو آہگا کہ واجہ وتی حیالان درشان بکائیں پروگرام بلے واجہ نیٹ شاید ہمرا نہیں گوڑا ساجد ہمدہ تو گوستگین سالا 2 مارچہ ساجد بیگواہ بو اچھا اورند پدا ہمیں بدیں حالت کے ساجد دنیا ہن نہیں وہی وحدہ کہ ساجد گار بو کم روچہ رند میں حیالائے زمین نو آزما کا رت کا امروزہ ہچی پشن کپتا نہ رنگ چیزی ہے رنگا نہ تاما تامے ماں نہ آپا نمبیو تر رہی ماں و ہمائن زندگی ہمیں رنگا گوزان بوتن کے سالے سرجمبو نو مرچگین دیوانا ما دزبندی کنا میں کماش و واجہ کار واجہ ڈاکٹر بدل خان آکے ساجد حسین بابتاوتی حیالان درشان بکا واجہ صابر بدل خان منتوار وجہ سلام و درود درائیں کل دیوان سنگتانا ساجد حسین بارہا گپ جنک سک گرانے آئی وجہ اشن کے ساجد حسین یک نمیرانے یک ہما جہت انسانیت مانگو ساجدہ پجا روک نبوتگا منی اولی رندہ ملاقات کے استعمال منی ہوئی یادہ درد کرت آما وحدی بوتگت کے واجہ تاج بلوچ و ساجد حسین کراچی منی براتے لوگا منی گندکات کرتا تو تاج منا رندہ ترانگا گیت کے ما بلوچی سرزبانی شاعری اس طرح سک دیرہ تک گپ جتا ہو آئیے اہمیت و آئیے ضرورت و آئیے چنا گو رکھینا گو پہریزہ گو آئیے سرا کار کرنے کے بار ہما باس گپ جتا بلی منی ذہن نیت کیا منی گو ساجد پجارو کی یو سنگتی یو دوستی یو مہرو دلے تو کا پترک کستے گو اپسالے دو سے دیوانا مات کے تو امی دورانا ما ساجد دیستگت اور یک رندے ساجد جندے لوگا ساجد تاج جا گئے تھا تو نانیا منا امودہ ساجد امرا کو تگت تماشو تگت تھا
و دیگر رندی که ما شده که تمام دا بلوچی دیکشنری اسرا ما بانو کارین جهانی دیکشنری و دیگر پروجیکتانی اسرا ما گپترانے واسطہ منا دعوت داتگت مہربان بانو کارین جهانی تو ما سے یکی اوٹلیتوں کا داشتگت تاج و ساجد حسین و مان تو ما کموگیش یجا گئے تھا ما ساجدہ دست منی دلے تو کا کہتے ما احرام بتوں کہ یہ وڑے مکملی انسان بلوچانی تو کا ہم است تو آئیے مہر آئیے گپ آئیے گپانی نرمی آئیے گپانی انگریزی اوشا ڈیپتھ او آئیے کہتے مسلحانی چارگا وتی شعور استعمال کرنا وتی لاجک استعمال کرنا عام مردم جذباتی ہیں ساجد یک چیزیں کہ منا سکباز دوست بو اور لاجکت اور وحدہ لاجکت او ما بازیں پرچہ ساجد کہتے سکے مزنے نام ہی بوتا میں بلوچانے تو کا بلوچستان تو کا دی نیوز ایدھا اخبارہ یا کہ نوشتہ کو تا بلوچستان ٹائمز آئی آرٹیکل اروحدہ ما وانتا کہ مانا دانتا کہ ساجد میں وطی کستے چکے میں وطی براتے میں وطی بلوچے میں وطی کسے تو ما وحدے کے ساجدہ پجا رخ بتون ما جوست خود کے ساجد توے کہ نوشتہ کو تا متواتر بلوچستان اس طرح گوشی آو ساجد منو تو ما حیران ہوتا ہوں کہ ما ساجدہ پرچہ ان کیا وحدہ نظانتا ہے وشی ما وہ طرف جا ہوتا ما کسام بودتا گا نا کوئی لوگا وانگا بودتا گا تو اتکے میں نا کوئی لوگا ما بشوارا آپ چاک ہوتا بلے مانگو ما چوشن چیز ذہنہ میگا نا بودتا ما بیال بودتا گا تو ساجد کہتے ہیں یکی وشن کے ساجدی ایمانداری ساجدی کہتے ہیں غیر جذباتی میں بلوچ ورنا سک باز جذباتی یا بازی مسئلان اسرا یا کشکی گون انتے یا یکن کشکا گرا اینے میں گوانے میں کستے نزانا بلے ساجدی تو کا کستے یہ چیز نیستا ساجدی تو کا جذباتیت نیستا لاجک کستے یا روحدہ حاویت آئی گی سرا وہ آئی گی ذہن تو کا پلان سک بازد مثلا یک مسئلہ اسرا کے گوما بحث کو عائشت کے بلوچی زبان و لفظان کو بلوچستان و بلوچ تاریخ کستے ہیں سک چوشا لیگار کو تا محلوق انگریزان زمانہ کا انگریزان ارچی وش کو تا نوشتہ کو تا او میں محلوق رندی ارچی کیت کا بلوچ و غیر بلوچ درست تا ما انگریز ارچی کے ڈیمزا نوشتہ کو تا آئے گی لفظ کے استے لفظ آخرے ارچی کے پوچنجر نوشتہ کو تا گشتہ ہوتے سفرانی تو کا قادہ یہ مہمان بوتا یا میر معتبری مہمان بوتا میر معتبر آرچی گوشتا مائی نوشتہ کو تا یا انگریزانی حال رسان کستے ہیں گیشتر عمود لوکل کستے ہندو منشی بوتا گا مثلا حتو رام بوتا دیکھا بازیں بوتا گا تو ایشا نامی سے میں اشداتا کہ شما بروے جست پرس بکنے محلوم کارا پدا بیائے ایشا نامی جست پرسانا نوشتہ بکنے انگریزیا رجاک بکنے او آئیشی پد کستے مارا بدیہ تاکہ ما ایشا واتی نام سرا چاپو شنگ کروں گیشتر کستے ہمیں وڑ بوتے گا نو آہاں چون کو تا ہندو منشیاں ایشا شتا میتے گیا نشتار کسی لوگا مہمان بوتے گا آہر دو چار گپ جست کو تا آئی ارچی گوشتا ایشا برتا او درہ سینتا ہے بلوچانا کہتے ہیں پٹھان کو تا پٹھانا بلوچ کو تا ارچی کے ایشا ہوش کو تا یا ارچی کے ایشا تباہ بودتا پرچا انگریزاں وہ نہ علاقہ زبان زانتا نہ محلوم کے تو کا شتوات کش کو تا نو ساجد خواہش ہمیشہ کہ آ بلوچ تاریخہ و بلوچی زبان تاکو پہناتا نسرا وحد سرا ویڈیو ٹائپے نیم 20 منٹ نیم گھنٹے کہتے ہیں ریکارڈنگ جوڑ بکا اما مردم کے ہر چیز آنا منا نیم گھنٹے واسطہ ریکارڈ بکا میں یکی ٹاپک اس طرح ناگمانا ریکارڈ بکا سربازی ریکارڈ بکا دیگر سنگتی ریکارڈ بکا محلوق پدا محلوق کے سرائیں کہ محلوق کئی گپا چنکیا سرپد بھی کئی گپا چنکیا زوری او ای درستیں گپ کے اجا گپا بلکہ شر نتیجے در بیتے
تو مانا وشي که تو شي پروجیکٹ سره کې ستنګو ما تعاون وکړ باندې ما ارواده تیار ار وړې تعاون ور وړې کومک کې منی دستا بوت کم تو منی کار واسه تو کای ما یہ واسطه بالکل تیار ہو دومی آئیگی خواہش ہمیشہ تو بانو کارین جہانی ہم مزن خواہشیت کہ ساجد پی ایچ ڈی بکا او مروشی کے منو تو ساجدہ سپرویژن دیا بلی گما پی ایچ ڈی کا گما کہستے ہیں اشروتی واسطہ ایک شرف و اعزاز زانی کے ساجد گما پی ایچ ڈی بکا پدا ساجدہ منگوشت بیا کہ ماں ہوا انکیا سالے بلوچی سر کارا بتو منی کرا کہستے مردن چنکیا کیسٹ ہستے ہیں سادا برزاں بازاں کہ میں گشتا و محلو کارا انٹرویو کتا ریکارڈ کتا شعر و قصہ و گپ واقعہ و روایات و چیزی میں اشارہ کہتے ہیں ٹرانسکرائب کتا 5-6 تقدیم حسابہ چیزی کہتے ہیں جو کیسٹ آنن تو ایرہ ماں کہتے ہیں میتگان اسکونا وانتا پدا کہتے ہیں شہرہ کو تربت و بلوچستان یونیورسٹی میں نا انگریزی کہتے ہیں وڑو پہ میں نا اردو اگا پیجا تو کنا ماں کہتے ہیں وطا رمونس وکنا دگری آر مذکر وکنا جنینان مذکر وکنا تو کو من تعاون بکا ماں کہتے ہیں ہمیشہ نا کم از کم دیما کارا ہمیں منی کار کہستا تو منوشی کہ میں بالکل تیار ہوں اور میں مزن خواہشی استت ماں گونتو ایک دستبندی کنا کہ تی انگریزی سک شر رہے ماں دیمترا ہوتی آرٹیکل کی چیزیں نوشتہ کرا انگریزی ہے مساریہ تیسرا رائے دیا ان تو کہتے ہیں آئی آرہ مہربانی بکا آئی انگریزی شر کنو مانا رابے دے ایک اچھے پر مہر انسانے ماں ساجدی سک باز موش مانا دانا چیئے آئی گپا مردم بجا آئی ایمانداری گپا بجا آئی زانتو سرپدی مردم گپا بجا آئی نرم مزاجی مردم گپا بجا آئی لہجہ مردم گپا بجا پر سکے ساجد لہجے انچے انگریزی وشا سوتنگ کے طرح تو بکا در لیلو کا واپینی انچے کسنے آئی زبان و لہجہ کہ مردم آرہ سک باز متاثر کت او مانگو شان کے لہتے مردمان کے آہاں بلوچستان بلوچ تاریخ و بلوچ زبان بلوچ لفظان کو بلوچے کستے باندات یک آئیے تو کہوتی ایک بحری ارکت کو تگا مانا وشان کے آئیے ایک موڑی دات کو تگا تا آئیے کستے آہر چے حدد دیما برت ہوتے ہوتے بحری کستے دات کو تگت ساجدت او ساجدے گاری حالا ساجدے بیگواہی حالا ساجدے کستے ردہ بیرانی حالا ما ایمانداری گوشیم منی کستے سکی نزدیک کے مردمان دنیا یلد آتا بلے مانا ہی کیا نتورتا ما نگری تا ایمانداری گوشیم بلے ساجدے باری کستے ما وس کت موت جذباتانا کسے انداشت کت نکو پرچے کہ ساجد انچو منی دلے تو کا پترتا گا بلکہ نگاہی تو کہ انکیا شرری مبوت تے ما وہ ندانا بلے ایشے کہ منی دلے تو کا منی دلا انچے ایک مکمل انسانیت و مکمل کستے راجدوست یا تہنا انسان کستے سکے شرح چیزیں انسان مکمل چیزیں بلے راجدوست یا عوام دوستیت و جذباتی نے مسترنگا پیشن کے مہم جوئی و چشن چیزاں چے دورت ای وڑین چیزاں کو آرہے چوڑین کستے ارجائے کے تنقید کر گیا ایراد گر گیا یہ ایراد کے ارجا گیا کہتے ہیں صلاح گب جن گیا تو یہ صلاح گب جتا تو منی کہتے ہیں وہ ہمیں گپا انتی گپا کوٹے نا پرچے کہ بدقسمتیا میں پجارو کی سک کم وحدے واسطہ بودتگا تو اچھے محدودی حالتانی تو کا بودتگا کہ سفر دورانا اپسالہ برے سے روچہ معمودتوں برے 4 روچہ معمودتوں میں گو آئی کی کستے پجارو کی سنگتی نزدیکی کستے ہمیں دورانا بودتگا شو میں نتوارو سلامت باتیں واجہ بدل خان باتیں سک باز من نتواریں کہ یار وحدہ مطرح تکلیف دیں فباز کارا تہنا یک رند نہیں ہو تو مدام گونے نو ساجدے اما حولی روچا بگیر دان کے 2 مارچ کے صوبہ 11 بجے کے ساتھ ساجد ہمیں کر رہا شو ما ساجد کر رہا ہجبر دروگ ندی ہجبر مردمے وشو راضی کنگے واہگ میں ندی کے بزور مردمی وشاں کان
دروغی بان چیزی تو کوتا بلے ایشی دیما ماما نڑشی دل دے گوڑی بھی یا کاری دلے نائن تو توی بے پرمائے خاص کر نوشتہ والا کاری یا اگر تو مشورہ کو کمو ہم طرح یک چیزی سر رادیم مشورہ بدان یا تی کجام دردیا تی کجام دوریا وطی جانا بدوزی وطا چھتا دور بداری تاکہ مرت شو ساجدہ ای چیز نہ کتا او نکہ ساجد شو منا ہمیں محسوس بو کہ پورا مانچے مور گیا کہ ماں بال تا پورا چیزیا منی سجا ہی پوٹ بوات کا مچا آمودہ کرتے بلے زندگی دیما روان کا Sajid has been working for many projects and many things, and it's an honor to have Professor More with us. Professor More is a professor of Hebrew poetry at Jerusalem University and an expert of classical Hebrew. And we're happy that he could join us on this event, and I request Professor More to say something about Sajid. Salam. Yeah, my name is Murray Salisbury, and it's my great pleasure and privilege to be able to say a few words about Sajid Hussain from my point of view, because it really was a very great honor for me to have known him, and I really mean that. I count him as my colleague, and more than that, as my very dear friend. Now, I am certain that there are many of you here listening in who knew him better than I did, but Sajid was one of those rare people that you could make a deep connection with in a very short time. We had some things in common, a love of language and good literature, and I remember very well the times I've spent with him and the conversations I've enjoyed with him. I met him just a few years ago at Uppsala University, Sweden, and over a period of just 3 short years, I met with him many times, both in person and by Zoom over the internet. And Sajid and I helped the team at the Baluchi Language Project to translate some ancient classical literature, especially some particularly good ancient poems, into Baluchi, a language that I cannot speak, I cannot read, and I cannot understand. But Sajid was my interpreter. He built a bridge for me across the language barrier whenever we worked together on this project. The classical poetry that we were translating together can sometimes be very enigmatic, puzzling or mysterious. And it's also very profound or deep, with many layers of meaning sometimes. Sajid was equal to it. It was not a big problem for him at all. Very early on, I was struck by his high intelligence, his love of literature, and his easy way with language, his easy understanding of how language works. His vocabulary in English was far broader than most native speakers of English. And Sajid had a way with words, didn't he? When Sajid said something, it was always worth listening to. He could think quickly and he could think deeply. We had many good chats together. With a few well-chosen words, he could tell me just the right story that painted a picture for me of what it was like to grow up as a Baluch boy. On another occasion, he told me another simple story that opened up my mind and my heart to what it was like to live as a Baluch man in exile, away from his home, away from his people, away from his family. He was a very proud Baluch. His heritage and his culture and his language were very, very important to him. And for all these reasons, we were very glad to have his help with the Baluchi Language Project.
one day when we were all sitting around the table together, the team asked me to give them all a lecture on a particular ancient book. I said that although this short book seems to be emphasizing a very negative message that life has no meaning, all of that is simply painting a very gray background so that the bright red flower of its true message stands out all the more clearly, all the more vividly. Sajid understood this immediately. It was a literary device. He understood that the book uses a contrasting foil to emphasize its main point, which it doesn't even get to until its final chapter. That is just one example. In so many ways, Sajid demonstrated again and again he was able to get inside this ancient poetry. And that is a very rare gift. I very much enjoyed my many interactions with him. It is indeed a very great honor and a wonderful privilege for me to have known Sajid Hussain, my colleague and my friend, my fellow lover of good literature. May every memory we have of him be blessed. Thanks, Professor Murray, for joining us in today's conversation. And Professor Murray has been with us from the first day when Sajid disappeared, and he has been very concerned and very close to us, and helped us stand and get composed, and we are ever thankful for that. No, مرچی کے ساجد دنیا ہاں نئے ما جیڑیں میں کے ربازیں پہ میں مردم کے دنیا رسم جوڑ گتا کہ جذباتی بو ہچ چیز بے مکان ہر چیزا لگت جان دور دے ہشی پروش آئی پروش دور دے ای مردم دیما روان بودتگا نو ظاہریں پتہ یہ لے بھی جوڑ گتا ہر لاش شانو واسطہ حکمے یا وی لوڈو کنگا ہاں ہمک لاش چکائے بلے ساجد مرگا بازن چیزیں پروشگے امرائیہ ساجد مرگا بازن چیزیں جوڑیں کہ مرگ کجام ہم ہمریات ککاں راست بوگ انسان اولی کاریں کہ گونوتا راست بھی گونتی دیمے مردما راست بھی منا مردمی نبشتہ دوست بوگا نہیں ما ہچ گوشگی نلوٹا ہچ ما گوشا ما دنیا بڑا ماکا نا کہ وشی لکتا چیزی ہمانا آگا اختلاف آست اختلاف دارک پہ احترام ہم بودتکا لازم نہیں مردمی صبح بکا مردمی دوست دارک چیہی او گرانی و سنگینی چے چیزی او ساجی دی منا مدام گونو با او چاتو گونو با ما شما منتوار شد رستانی که شما این چو وحده گو مجلتگه پروگراما او دیوان گرسرا یک بری من پدا بانو کرینا جهانیا دستبندی کنن که بیتو پروگراما آثار بکن بانو کرینا جهانی کوچی نوروز دا بولات کنو کتا پیرا گا ورکن کی لوٹی جی پیرا ورکن پیر ورنکا Okay. Actually, we had one more speaker on the list, Nowroz Hayat, but it seems that it hasn't worked out for him to come online. I wanted to attach to a story that Nowroz has written about Sajid, but that will happen another time, probably then. What pisar igen habar man chuwaja Sajid e ustado hamkar kurtad. بله نو ساجد مات انتخاب کنه گاین هر کس که آیه چوک چه دنیای شوتا زاند که چوکه رواگ چونین گرانی این دردی خاص ای پیمین رواگ
تا هفته گما هیچ نزاند که منی چوک کجایی زندگیم باره تکلیف تا هایم باره کجایی بله پدا مازاند که دیگرندی ای دنیای ما ساجده نگنده سک پریشانتان چی بود منی چوک ای چونین قصه ہے جب بانو مریم خانزایی نوشتن که وانا گورند من هم یک چیزی نوشت یک پیسی نوشت چی بود منی چوک کجای منی چوک و بلوچستان تایمز چپشنگ بود ساجد من ترا یک و دو رنده واب هم دیست بلی سکون من نرسید جوستنگا دل و دماغا چکر رگاتند تا کجای چی بود تا یک روچی یک گرم و وشین روچی 20 جون هات من یاد بچه که دومی روچ می نواسگ سالگیره و من دیم پویتی چوکه لوگه هاتون و ای روچ هیچ برچ من یادتان نرو گاڑی تا تهناتون گوشتون لحتین صوت گوش بدارن یوتیوب هم بودتون وقتی دوسترین پلیلیست شوهاز کنگا بودتون بیل اند گلوریا گیتر لیستیات که من لیسته اولی صوت پرکو باز دلگوش نکنگا هتان که بزامان گاڑی چلی نگا هتان و تریفیک هم چارا گلوتید بله انا گت نمایش کنه Son, your work on earth is done. نو من گاڑی داشت چه بنداتا گوش داشت تکست پرکو 5 رنده گوش داشت 10 رنده گوش داشت عرض ریچگاه ها Go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. They are singing. دل آرام بود. ما بازیم برات گوهار همکار هم گوش داره این تو پدا میں سنگت وجہ نوروز هم یک قصه ای بابتا نوشت و بلوچستان تایمز چپشنگی کو و ما هم ای وجہ نوروزی قصه و هم وجہ ساجد دراندهی قصه انگریزی زبانه ترین تو می جرنال اورینتالیا سویکانا چپشنگ کو چیا تیز کار چو زود سرجم بود منی چوک من نزانا بله تا وقتی کار شری سرجم کو So rest in peace and rest in power. I believe this is not the end. We will meet again. Until then, stay well, stay blessed. شرفمندا میں مرسیگین دیوان حمدہ سرجم بھی یہ پلیٹ فارم بلوچستان ٹائمز اور یہ 2-4 مردم کے ساجد برکتا ما 4 لفظ در برتا و ہمائی امرائی و نندگو پادا گنی برکتا یا سنگینی برجا داشت کتا ہر مردمہ اور یہ بلوچستان ٹائمز و یہ ایڈیٹنگ ٹیم و بلوچی لینگویج پروجیکٹ اپسالا گوتی درہیں سنگا تو راہبراں واجہ بدل خان وڈے راہبر واجہ موسیٰ واجہ پروفیسر مورے وندگا سنگتنی کو مکہ اس جے کارا میرنگا برجا بان تو دیما روان با او گندیں دیم ترا اہم ہمیشیں کے چا دور سنگی اشترما راستی سرا ہما پیما پگرانیو سنگینی بوشتیں کے ساجدہ اوشتا تا ہمارا پیش داشتا سلامت باتیت وشو اجنام باتیت منتوار